Kwabna Pokua hwene yenko daily graphics today. Me da say daily graphic e bon komo bebre no ana anije sem bi wakata fa to so edusia. Enti me pese me ye no e de matiefo ansa na makomanim. Atiefo beka sije mpachotena se nim senior high school akwa men kwansa. Atiefo beka se na no joda. Me bebo wa mane se eye enra wukuda awia no mienu no miensa mu ho na no. National Science and Math Quiz Finance no adruso ama suku akuku da miensa na esi akan na eye Prempe College ya womo ekrom ebeka so mo region na afi womo ehosi eye adwumade ni nyina eno achi so no na chese presec legon ya omo so ewon kran ha sei ne islegon ha ya na omo se na omo so ka na Adisade College na da no make kire wo se presec legon for ebe wini for the 7th time essence no ma de kan wini ensia omo epe the 7th time na last year eyi fa omo kon ho e ma Prempe College ebe nya be se 5 wins na ye friend say Prempe for epe de to so sia afi ena na legon for presec for so epe de to so afi na enra akanse na enye yize sansa wo sha the second round third round fourth round nyina no na Prempe College lead ya lead na no mu lead near just 1 point and now mu lead ebowura mu ewe 5 point no eho ena presec che so mu ye mema nra nkwada ni diagro saba mu abakokro my friend John no wie kwa ma international no won kokko kra hu ti na kokko ni kra kan presec for no aseda minim na meta wo machi ekwa wie kira che se presec fala wo mafa na Gabo so da bi wom 50 points against Prempe College 41 and na Adisade enya 32 points ntienra na it was jubilations upon jubilations, enjoyment. It's our form of Mako, they were proud. And then I'm a first and pen run at your catches as a me, baby, I'm a Fabia Dimeti. Monday, I'm betting or Bomukana, me more team afa because me betting captain. Also, Menduachi. Enti na no ho asem ewo katafa to so dunsia Prempe for akwatef no man ra na me hunu sa Adisade for ne ade na so maboto kakra na ye meya but ya kansie enti monti ase so obibedi kan obibedi ntwo obeto so mienu de ase bia na ya de even getting to the finals no na enye gene ketwa enti no ye mani nyina ya de beta baso bokase no ekoma presec legon 7-time champions National Science and Math Quiz ho asem ewo daily graphic da obokrata yimu na emu ano ba kwa mede san ka ho ama no Adom kase de domukuma ba no akandifo a wo mo ma hyebedwa fie wo mo de nsem bi etuja wo kai se empanyefo ebodwa ya edwa no oman no amamra 1992 constitution no mmea bi wo mu a wo mo susu se wo se sakraye bam san se anyina kama but sakraye ne ba ebeboa ama constitution no agina bran ye na emu no ena majority ni minority leaders ni nyina de atudwa se eho behia pa se asoafo a omampani bia betena so wo yie no awase wo mode kapoto so ye de etito so se ene eno no ye yi asoafo makobakwa duasa enum ensasa bro so ensasa esote wo mo se ba no sana so betumi abetena so be ye mrase bedwafo wo be ye asoafo ne wo mabedi eti be bro ha ne aduonu no ene ho sam no emoa etu hye da obokrata imu a eho asam da ha sei eno achi so no justices a wo mo yi wo mo Adom ko Supreme Court no honorable seche mesabo so suggest nka be ya yemfa kaponto so na enu 15 and the minority leader honorable Haruna Idrisu wano so equality nka cap no enu 13 eba na justices a Adom eko Supreme Court no enti ehun sem bebre no eda ha sei na honorable Haruna Idrisu so no de nka soafo no ene abedi ache ni ade na akwa no nka diosianum 65 ensese ebro we adwenche bi omode ba tokro bi omuhunu ne se ededa Ghana mamrani mu a wo mo che wo madwen fa na wahye se ebia omane be adopt no mu de adwuma ama ensakraye aba dia me de be wi ama daily guide abokrata yimu na omampani akufuado na atutu bi pa de amane black market fo mo amotonton dollars ni other currencies si wo Ghana ha sei wonam cycle ha sei ya wo behunu bebre wonam tudu wo mu go ho bebre alaji no wo mo che no wo mo jala bia no wo mo jeja ho no you want change you change money no wo mo jeja no wo mo change saa omampani tutu sa wo mo ka ho bi no mama sidi no ahoden atiato from say tono na wogusu edi ho dwuma edi ato o manim se wo mo hye so wo beti so musu ban sansa aban de hye egu akwan so a ebia enche asotwe no ye beba wo ho no ano be ye den pa edi ama wo na delegate mu adem de bewie eye wo ma wo mu bi sase Dr. Mahmoud Bawumia wen menam social media na mekɔ hunu krampo si aye missing person na che so mo person mo chese Dr. Bawumia wayera ya o mo ehhehwe no wakasa na sema waka no ne se
baby o man na dru no aban no de hyehyeye bi ba eno no ebe baite na eyensusuye so ne hyehyeye o mo de yadwuma ebe kan bi mu pa but aban de ne nan ebe si fom na wa hwe se san hyehyeye ne nyina no mo de be yadwuma sansa wo so wo bobo akwara I say wo fase nanti kuro ohu wo mia ne den akwara ne wote wo mia ne yenso ekuro ne etu enti se ne ba bi adru no mampani ebe de akyekyere se wo mo ede hyehyeye e ba hyehyeye no ebe kapa enti Ghana for ye mo ya bosom ye ya ne ye dede esa aban ne fa hyehyeye hu akwan so no wonya adwuma enti saban so ba ye adwuma na emia wa kan wono tum na emia ho because e for mine ye die wonim se no a me kon ma hu se efi poku ase fise ede ko nyina no awma no madan ne o mo stores adan be kwan hu nyina ye dwi ni nyina tugu enti me kwa na me ka safo nyina bibi ba ya no mo ye dede se ye kwan nwom ye kwan mo ye kwan o na wonim se kwan ne ye be ya e be ka ne store dan na wasie no wonim se kwan ye be ya e be ka fie na wasie no enti ade papa bia be ba obi benya sunsunso a eye bone but ne nyina mu no omani yedie ena obia ehhehye enti we ni da obakrata kakra ensam kakra asempa mebobo so ediama o na me sorry sui no nso mampani so de nkrata ba enra exactly me kinkai bi ya wacha se na so afọ ne appointee so mayo mo big man o mo tito officer who from radio interview radio discussion mo person mo beba no o mampani so o mo sha se salai eni esenka hey no wanya ministers be say night ya no mo ye radio discussion eno ne de o mampani pass be ye wan ka se bet no office na wo afra no kra ni buku 1-on-1 no aso wo be ye wo favor so better radio so be kasa dia ma forget it so be kasa ne partner na wo bo hu daru ana partner nyuma na wo bo hu daru dia ma so enti o mampani aso be kasa better late than never o beba enti no aso for Musa lai mo amfa bodim na Adom nkan ene no ya person minister of communication me ba honom we so Rose highway minister no wada ne hot cake kromu anom no no na eba enti no o mampani nkrato de aba no yate ya resa so for ne de be ya adwuma eni appointees atete officer from mo mfa no e na akoyu back be se bosome no wonfrɛ ye no o mo siso musuban asempanya menka Matia bravo kra hwene me da se abusia 42 minutes after 7 Adom